Ndagusuje wahisemo kutwumva ubwira ngo wahisemo neza. Ushishikazwa no gukora subscribe kuri ino channel, like ndetse na share kugira ngo ibiganiro by'ubwenge, amakuru acukumbuye ndetse n'ibyegeranyo by'ubwoko bwose bijye bigira abanyarwanda igihe. Reka uno munsi ngubwire ngo nyuma y'ibyo wari wafashe nk'ifunguro ry'uyu munsi cyangwa ibyo wateganyaga gufata nk'ifunguro, habaragaho ikintu kimwe gusa, cya kintu gituma umenya ukajijuka ndetse ukanishimira amakuru y'abasitari wihebeye. Nagira ngo ubwire ngo ahangaha uri umwanya mwiza wo kubyumva. Nagira ngo tudatinze unyemerere uze kuniza umwanya, unize amatwi maze wihangane unkurikire, maze twinjirire ibitabo by'abahanga, ibinyamakuru bikomeye, maze dufatanye mu bucukumbuzi turebere hamwe byinshi bivuga bikomeje kwibazwaho n'abatari bake kuri ino si ya rurema. Reka ndeka kugutindira disi, ndabyumva amatsiko ni menshi, ibatse usundi no munsi tugiye kuvuga kuri nde. Yego, nibyo uyu munsi munyemerere twongere turebere kuri The Goat. Uribatse ko ba The Goat ari babe muri kino gihe, noneho ninde? Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri Cristiano dos Santos Aveira. Muri aka kanya sinje kuvuga byinshi ku buzima bwe, amakipe yakiniye, ibikombe yatwaye ndetse n'ibindi yakoze kuko ndabizi neza ko nawe ubizi kundusha. Uyu munsi nashatse ko tuganira ku n'umupapa w'abana batanu, kwibaza niba koko azabasha kwitabira igikombe cy'isi, dore ko benshi bashidikanya koko niba azatwara kino gikombe, maze akongera kujya ku meza amwe na mukeba w'ibihe byose Lionel Messi. Muze kunyemera muri ino video tuze kurebera hamwe bimwe mu bikombe by'isi yabaritabiriye. Ese ni ukubera cyatabasha kubitwara? Turebera hamwe muri buri gikombe ibyo yakoze, yaba ibitego yatsinze, assist yatanze ndetse n'ibindi yagiye akora mu mahanga kuva aho yamenyekaniye akaba igihanganye ku isi, maze njye nawe tukamumenya. Ese uyu mugabo wa Jorginho Rodriguez afitanye abana bageze kuri batanu, benshi bibaza koko niba azitabira igikombe cy'isi cyo mwaka utaha, bakanabaza koko niba azagitwara nk'uko abafana be benshi babyifuza, dore ko nabyifuza cyane kurusha abandi bose kuko aricyo gikombe gikomeye abona mu mupira w'amaguru. Ariko se mbere ya byose, mbere yuko tumuha igikombe cy'isi, ubundi CR7 ni muntu ki? Ese kuva mu bwana bwe kugeza aho akora akaba igihangange ku isi yarahanzwe n'iki? Ese papa we ninde, mama we ninde? Ibyo ni ibibazo byose uri kwibaza, ariko uraza kubisubizwa nureba ino video ikarangira. Ubundi amazina ye ni Cristiano dos Santos Aveira. Yavutse tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu 1925. Avukira ahitwa Funchal muri Madeira muri Portugal. Ise umubyara yitwaga José Denis Aveiro, mu gihe nyina yitwaga Maria Dolores dos Santos Vieira da Aveira. Avuka mu muryango ukinye cyane, aho nyina yari umutetsi, mu gihe ise yari umuhinzi. Akaba umwana wa kane mu bana babo bari bafite. Ubwo nyina yari amutwite, yagize igitekerezo kibi cyo gukuramo inda, abitewe n'ibibazo bitandukanye harimo ubukene, ubusinzi bwa se ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Gusa ibi ntibyaje gukunda kuko muganga we yarabyanze kubera ko bitari byemeye mu gihugu. Abarokoye ibyishimo by'abatuye isi, umunezero kuri bamwe ndetse n'agahinda ku bakeba. Ronaldo wavutse ubwo ngubwo ndetse akura no muri uwo muryango wa Gikristo ariko wemera Imana. Ronaldo yatangiye umupira w'amaguru afite imyaka 7 gusa mu ikipe yitwaga Andorrenya, ayikinamo imyaka 3 ahita yerekeza mu ikipe yitwa Nacional, ayikina nayo imyaka 2 gusa. Mu 1997 Cristiano dos Santos Aveira yagiye mu igeragezwa muri Sporting, baza no kumufata maze asinyira ino kipe. Yaje gukomereza mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya Sporting bita Sporting CP. Ku myaka ya 14 yizeraga ko afite ubushobozi bwo gukina umupira w'amaguru kandi yemeranya na nyina guhagarika ishuri akibanda kuri football. Ubwo yari ageze mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, uri nabwo bahise bamwirukana bamuze gukubita mwarimu, mu gihe Cristiano yavuga ko mwarimu yamusuzuguye. Ku myaka ya 16 gusa y'amavuko, we mu ikipe ya Under-16 ya Sporting atangira kugaragara ku ruhando mpuzamahanga. Nibwo mu mukino wa Gishuti Sporting yakinnye na Manchester United Red Devils itwaye neza, maze bigatuma abakinnyi benshi bamukunda, ari naho umutoza Ferguson Alex yamukundiye. Nuko ku mafaranga ageze kuri $12 yaje muri Manchester, aba n'umukinnyi uhenze mutoya kuri icyo gihe uje mu Bwongereza. Mu kugera i Manchester bahise bamuha nimero 7 zanambawe n'abastari bakomeye cyane, aba David Beckham ndetse na Eric Cantona, nubwo wishakiyaga 28 yahoze yambara muri Sporting. Yaje gutangaza ati Ferguson yabaye papa wanjye mu mupira w'amaguru, kimwe mu bintu bikomeye cyane kandi by'ingenzi mu buzima bwanjye. Mu mwaka wa 2008 yegukanye Ballon d'Or ya mbere. Nyuma gato
mwaka wa 2009 yavuye i Manchester bazerekeza i Madrid mu ikipe ya Real Madrid kuri miliyoni zigeze ku 94 z'amayero. Abarenga 80,000 baza kumwakira Santiago Bernabeu, abaciye akego kaheruka gushwa na Maradona uyakira mu 75. Mu kwigira muri Real Madrid yaje gukora ikintu gikomeye cyane, aho benshi mwagikunze kizimwa BBC cyangwa se ubutatu butagatifu. Ntabwo ari bugizwe na Cristiano, Bale ndetse na Benzema, maze bakora abantu benshi baramumenya. Yana yatwariye Ballon d'Or enye muri Real Madrid. Mwaka wa 2018 yavuye muri Real Madrid maze yerekeza mu kipe ya Juventus yo mu gihugu cy'Ubutaliyani kuri miliyoni 100 z'amayero. Atwara Serie A, atwara Coppa Italia ndetse na Supercoppa Italiani. Mwaka wa 2021 yagarutse muri Manchester ayikinamo umwaka umwe, ariko biragorana yerekeza muri Saudi Arabia maze ku itariki 30 Ukuboza 2022 kuri miliyoni 200 z'amayero. Ronaldo yerekeje muri Arabia Saudite mu kipe Al Nassr yasinye amasezerano azageza muri 2025 muri mwaka turimo. Ronaldo yatangiye gukina ikipe y'igihugu ku myaka ya 18, aza no kwibera kapiteni muri 2008, akaba yaratsindiye ibitego bigeze ku 190, umugira n'umukinnyi watsinze ibitego byinshi ku rwego mpuzamahanga. Muri 2015 yatoye nk'umukinnyi w'ibihe byose muri Portugal. Ubwo tuvuze ku ikipe y'igihugu, munyemere tugaruke kuri topic yacu y'uyu munsi. Ese koko Cristiano Ronaldo azatwara igikombe cy'isi cy'uno mwaka cyangwa se azakijyamo? Reka tunyure mu bikombe by'isi yagiye yitabira, tugende tureba ese koko buri mwaka yagiye akora iki, ese muri buri gikombe yagiye akora iki. Yatsinze ibitego, yegukanye ibikombe, yigaragaza nk'umunyabigwi, zoze zitarasohora azo gutwara igikombe cy'isi. Uyu ni Cristiano Ronaldo, umukinnyi w'imyaka 20 yerekana ku isi ku rwego mpuzamahanga, ugiye kwinjira mu gikombe cy'isi cya nyuma mu buzima bwe. Ese azarangiza urugendo nk'umunyabigwi? Ibyo urabyibaza nanjye nkabyibaza. Gusa nyemera turebere hamwe urugendo rw'uyu mugabo mu gikombe cy'isi kuva hatangiye kugikina muri 2006. Mwaka wa 2006 hari tariki ya 9 Kamena, Cristiano Ronaldo yagaragaye bwa mbere mu gikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe ya Portugal yari mu itsinda D ihanganye n'amakipe nka Mexique, Iran ndetse na Angola yo muri Afurika. Aha Portugal ikaba yaritwaye neza, itsinda imikino yose izamuka mu itsinda yari ya mbere. Cristiano Ronaldo wari mushyashya mu ikipe y'igihugu afite imyaka 21, yatsinze igitego ku mukino umwe bakinaga n'ikipe ya Iran kuri penalty. Cyaje igitego cya kabiri yishimangira intsinzi. Kijyari umwe mu bakinnyi bitezweho byinshi n'abanyaportugal ko yazabahesha igikombe, dore ko bamubonaga nk'imana ikomeye cyane izamusize abafasha byinshi. Igihe Portugal yarakomeje mu itsinda ari ya mbere, maze ihura na Netherlands muri 2008, kirangiza Portugal iza kuyikuramo ku gitego kimwe ku busa cyari cyatsinzwe na Ricardo Oliveira Ribeira uzwi nka Manishi, akina kipe ya Porto iwabo mu gihugu cya Portugal. Igera muri kimwe cya kabiri ku nshuro yabo ya kabiri mu mateka, ariko baherukaga mu 1936. Kugera muri kimwe cya kabiri bahuye n'ikipe ikomeye cyane y'Abafaransa n'abakinnyi bakomeye cyane ba Zinedine Zidane, ba Thierry Henry, Franck Ribéry, Patrick Vieira ndetse n'andi mazina atandukanye. Umukino wabaye tariki ya 5 Nyakanga, umukino warangiye ushize iherezo ku byifuzo n'ibitekerezo by'abanyaportugal ndetse na Cristiano Ronaldo ubwe ku giti cye tekereza ko ashobora gutwara igikombe cye cya mbere. Irangira Umufaransa Zinedine Zidane ashyize akadomo ku ntumbero z'abanyaportugal benshi. Umukino warangiye Ubufaransa bufite igitego kimwe ku busa bwa Portugal. Muri iki gihe Cristiano Ronaldo yakinaga ikipe ya Sporting y'iwabo, gusa nyuma y'igikombe cy'isi yese akora amateka maze aba umukinnyi ukiri muto yaguzwe akayabo k'amafaranga. We yaguzwe amafaranga yeze kuri miliyoni 12 z'amayero, yerekeza muri Manchester United aguzwe n'umutoza Alex Ferguson. Imyaka yagiye ikomeza yicuma, ari nako twegera muri 2010 igikombe cy'isi cyabereye muri South Africa. Muri 2010 Ronaldo yari kapiteni w'ikipe y'igihugu. Ikipe ya Portugal yisanze mu itsinda ritoroshye cyane, aho yari kumwe na Brazil, Ivory Coast ndetse na North Korea. Mu mikino y'amatsinda Portugal yakoze amateka, maze inyagira North Korea ibitego 7 ku busa, inganya na Ivory Coast ndetse inganya na Brazil ubusa ku busa, maze gukomeza muri kimwe cy'umunani ari aba kabiri mu itsinda nyuma ya Brazil. Bageze muri kimwe cy'umunani, Ronaldo n'ikipe ye ntabwo byabahiriye kuko bahise batombora Espagne izakoramo ku gitego kimwe ku busa. Icyo gihe Espagne yabakuyemo, nyuma yahise yegukana kino gikombe. Ronaldo bikomeza kwanga no kugorana, kikaba cyari igikombe cya kabiri avuyemo hakiri kare. Muri uno mwaka Ronaldo ntiyabashije kwigaragaza cyane nk'uko abafana bari babyiteze.
ubwo mu mwaka wa 2014 wegerezaga buri muntu wese ukurikirana umupira w'amaguru yari yiteze ko Ronaldo noneho ari we mwaka wo kwiyerekana, ukwereka abatuye isi ko ari umukinnyi w'igitangaza, dore ko noneho yari amaze kugera kure, amaze kugera kuri byinshi, isi yose imaze kumenya ko haje umuntu uzasimbura abakinnyi ba Zidane, ba Pelé ndetse n'aba Maradona n'ibindi bihanganye byabaye mu mateka y'umupira w'amaguru. Yari amaze gutwara UEFA Champions League kumwe na Real, maze no gutwara Ballon d'Or. Bityo buri wese rero yabonaga ko 2014 ko ari cyo gihe gikwiriye cya CR7 wari umaze kumenyekana ku isi yose kubera Imana idasanzwe ko yakwegukana igikombe cy'isi we na Portugal. Muri iyi minsi Ronaldo yari mu bihe byiza. Muri uyu mwaka Portugal yisanze mu itsinda rya G, kandi itsinda ritoroshye kuko ryarimo Ubudage bwatwaye kino gikombe, dore ko bwanayenyagiye ibitego 4-0 bari kumwe kandi na Ghana ndetse na USA. Uruno mwaka no mwaka wabereye mu Ronaldo mubi cyane kurusha indi myaka yose yakinye igikombe cy'isi, uko muri uno mwaka Cristiano Ronaldo na Portugal bavirimo mu matsinda batabashije gukomeza muri 18 batsinze umukino umwe gusa, banganya umwe batsindwa umwe, maze USA izamuka mu itsinda ikurikiye Ubudage, USA irusha Portugal ibitego. Ikindi gikombe cy'isi cya gatatu bitabiriye hari muri 2018 kikaba cyarabereye mu Burusiya, aho abafana ba Portugal bari biteze kumubona akora amateka, dore ko yarashize imyaka 2 gusa ayisheje ikipe y'igihugu igikombe cya Euro, atsinze abafaransa bari bakiriye irushanwa igitego 1-0. Uwo no mukino Cristiano Ronaldo ntabwo abashije kuwurangiza kuko yavunitse ku minota 25, maze asohoka mu kibuga, ariko kubera ishyaka yari afite Ronaldo yakomeje afasha ikipe nk'umutoza, ibintu bitangaje cyane buri muntu wese atatekerezaga ko yakora, bituma yegukana igikombe cye cya Euro cya mbere muri Portugal. Muri uyu mwaka kandi yarakomeje kugenda yigaragaza nk'umunyabigwi, byatumye buri muntu wese aha amahirwe Portugal ko yatwara igikombe cy'isi muri uno mwaka. Portugal yaje kwisanga mu itsinda ry'ama amakipe atoroshye habe na gato, uko bisanze hamwe n'amakipe abiri baturanye, ubwo na Espagne ndetse na Morocco. Iyi kipe ikaba yari Iran, ikaba yari muri rino tsinda. Muri rino tsinda Portugal yatangiye ikina na Espagne, maze banganya ibitego 3-3. Ibitego byose byari byatsinda Cristiano Ronaldo dos Santos, yongera no kubikora ku mukino batsinzemo Morocco, naho atsindamo igitego kimwe, ari nacyo kimwe Portugal yatahiye. Maze Portugal ikomeza mu kimwe cy'umunani kirangiza iri ku mwanya wa kabiri mu itsinda. Kugera muri kimwe cy'umunani Portugal yaje gutombora Uruguay ya Luis Suarez, maze tariki 30 Kamena uwo mwaka 2018 Uruguay itsinda Portugal ibitego 2-1. Ibitego byose bya Uruguay byatsinzwe na Edson Cavani, igitego kimwe rukumbi cya Portugal cyatsinzwe na Cristiano Ronaldo. Birangira n'ubundi Ronaldo atabashije kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Ibikombe by'isi bitatu yari amaze kwitabira, byose byari bimaze kumwangira, gusa nubwo byabaga byanze ku ruhande rwa Ronaldo, nako byari bimeze ku ruhande rwa mukeba wa Lionel Messi. Gusa igitangaje kuri uno mwaka bose basizerewe ku munsi umwe, ko myaka yagendaga yicuma, byajyaga no gutakaza icyizere ku bafana b'ikipe ya Portugal ndetse n'abakunzi ba Ronaldo. Muri rusange buri wese yabaraga imyaka n'umugabo asigaje mu mupira w'amaguru, maze agashidikanya n'abazitabira igikombe cy'isi cya 2022 cyari kuzakurikiraho. Muri 2022 Ronaldo ntabwo byamworoheye, naho yaje kwisanga mu itsinda ritoroshye ahanganye na Ghana, Uruguay ndetse na South Korea. Portugal yaje kuzamuka muri ino tsinda, maze ihura na Switzerland muri kimwe cy'umunani, bayinyagira ibitego 6-1. Gusa muri uno mukino Ronaldo ntabwo yabashije kugaragaramo kuko yari yicaye ku ntebe y'abasimbura, yasimbuwe na Goncalo Ramos, maze Portugal yongera gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza. Inzozi ze zikaba zari zo gutwara kino gikombe uwo mwaka, dore ko yahanganye na Messi, mukeba wari uri muri Argentine kwitwara neza muri icyo gihe bitavugwa. Nuko tariki ya 10 Ukuboza Portugal yahuye na Morocco yaba Achraf Hakimi. Mbere y'umukino uretse yaga Portugal amahirwe yo kwegukana umukino mbere ya Morocco. Gusa ibyo byabaye byari birenze imitekerereze ya muntu, kuko Morocco yaje gutungurana maze itsinda Portugal igitego 1-0. Uwo no mukino Ronaldo yabashije kubanza mu kibuga, ubwo yagiye masimbuye, nubwo atabashe kugira icyo ahindura kuri uno mukino, ubwo Portugal bisezerera icyo. Urugendo rwa Cristiano Ronaldo gutwara igikombe wari ugomeje kugenda utegereza indi myaka 4 kugira ngo abashe kuba yakegukana cyo gikombe. Yaje gukomera ubwo kino gikombe cyatwaga na Lionel Messi, bigoranye cyane batsinze Ubufaransa kuri penalty, maze byongera gushyira igitutu kuri Ronaldo. Abafana n'ibitangazamakuru bikomeye umushyira igitutu bigira biti Messi yagaragaje ko ari umukinnyi ukomeye cyane, dore ko atwaye igikombe cy'isi Ronaldo atagifite. Ariko Ronaldo ntiyigeze acika intege cyangwa se ava ku nzozi ze, yagarutse mu ikipe y'igihugu ya Portugal
atsinze ibitego byinshi bitandukanye mu bushakashatsi bw'igikombe cy'isi cya 2026. Witeguye gukina igikombe cy'isi cya nyuma ashaka kurangiza urugendo rwe nk'umunyabigwi. Ubwo yageze gutangaza ati ntabwo ari inzozi zanjye gusa, urugendo rw'imyaka 20 nshaka kurusoza neza kubw'igihugu cyanjye no kubw'abafana banjye. Nyuma y'igikombe cy'isi cya 2022 benshi bibazaga niba Cristiano Ronaldo azongera kugaragara ku rwego mpuzamahanga, ariko nigeze acika intege. Mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi Ronaldo atsinze ibitego byinshi cyane, agaragazaga ko imyaka ari imibare gusa. Yabaye umukinnyi wa mbere watsinze ibitego byinshi mu mateka y'ikipe y'igihugu, niyo mukinnyi watsinze ibitego byinshi abitsinda ikipe y'igihugu. Amwe mu magambo yavuze yagize ati ziko ndi mu mpera z'urugendo rwanjye, ariko ndacyafite ubushake, ndacyafite imbaraga, igikombe cy'isi cya 2026 ni intego yanjye. Muri uno mwaka Portugal iri mu makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi, dore ko yanatwaye UEFA Nations League batsinze ikipe ya Espagne kuri penalty 5-3, akaba yaratsinze n'ibitego 8 mu mikino 9 yakinwe yonyine. Amwe mu mazina y'abakinnyi bakomeye cyane bari mu ikipe imwe na Cristiano Ronaldo muri Portugal n'abamubwiye harimo nk'abantu no Mendes ukina Paris Saint-Germain, Marquinhos nawe ukina ikipe ya Paris Saint-Germain bakina mu ikipe imwe, abakinnyi ba Ruben Dias wo muri Manchester City, abakinnyi ba Diego Costa, Bruno Fernandes, Bernardo Silva n'andi mazina akomeye cyane. Tariki 11 Kamena ahitwa Estadio Azteca muri Mexique, igikombe cy'isi cya 2026 kizaba gitangiye. Kizabera mu bihugu bitatu aribyo Mexique, Canada ndetse na USA. Amakipe menshi ariteguye cyane gutwara kino gikombe, guturuka kuri Argentine ifite kino gikombe giheruka, amakipe nka Espagne afite abakinnyi bakiri bato bakizamuka nka Lamine Yamal ndetse n'andi mazina matoya, amakipe akomeye cyane nk'Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu bikomeye byose byiteguye kino gikombe. Ese ko kurabona uno mugabo azabasha gutwara kino gikombe na Portugal? Ngaho rero aho ko nabasoje kuri uno mugabo, twese turibaza koko nibazitabira kino gikombe, uko kukitabira kazakitabira, ubwo turibaza koko azatwara kino gikombe maze ashyira akadomo kuri kariyeri yo gutwara kino gikombe, dore ko ari cyo gikombe cyonyine abura. Ndagushimira wowe twabanye, ushimira wowe wakomeje kugenda utwumva, ushikaza gukora like, share kuri no video. Imana ibarinde.